dobrodošli na talase Global Pop Folk Radija na kanal Global Televizije Srbija. Kao što smo već danas najavljivali, naš gost je gospodin Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije. Dobar dan, gospodine Ivice. Dobar dan. Hvala na prilici da budem gost. Retko se danas gostuje na radio stanici. Ali radio stanica ima svoju dušu. Ja to sve znam, ja sam počeo svoju karijeru novinarsku na radio stanici. Tako da u svakom slučaju to radi u Nišu. Kao što sam već rekao, naš današnji gost je gospodin džentlmen, posljednji bojem srpskog parlamenta i čovjek koji je preživeo najturbulentnija vremena 90-ih. Prošao kroz sve izazove kroz koje je prolazila naša Srbija i jedan od najuspešnijih političara današnjice. To smo mi tako napravili. Hvala vam puno. Naš gost je bivši ministar unutrašnjih. Lepo mi je da vas slušam kako me hvalite, ali to je sve, to su i činjenice na kraju krajeva, šta sam sve obavljao i koje funkcije. Imamo i to da vas pitamo. Naš gost, opet ponavljam, je bivši ministar unutrašnjih poslova, bivši potpredsjednik vlade i bivši ministar spoljnih poslova Republike Srbije. Kažite mi, rođeni ste u Prizrenu, živjeli u Žitorađi, vaš politički uspon se najviše vezuje za predsjedničko mesto u pokretu mladih socijalista 92. godine, koji ste vodili uspešnije nego bilo ko do tada. Sada, u to vreme postajete savezni poslanik, a 2006. predsjednik Socijalističke partije Srbije, SPS-a. Danas ste nesumljivo jedan od najuspešnijih političara na srpskoj političkoj sceni. Kako? Pa to sada kad ste vi ispričali, to izgleda mnogo lako, ali ne znam, nekako moja istorija, lična istorija je na neki način i istorija Srbije, jer sva ta vremena o kojima mi pričamo su veoma bila turbulentna vremena i svako vreme je pratilo određeni potresi na geopolitičkoj sceni, pa i na uopšte društvenoj sceni na prostoru prethodne Jugoslavije. SPS je nastao 90. godine, ja sam tada bio prvi predsjednik mladih socijalista Beograda i tako je krenula moja karijera. 92. godine sam postao savezni poslanik i eto 30 godina sam već poslanik. Postao sam portparol partije i to sam radio dosta dugo. Ja sam ostao u partiji u vrijeme kada su gotovo svi funkcioneri pobegli iz nje posle 5. oktobra 2000. godine, kada je umro Slobodan Milošević na tim izborima sa ukupno je bilo 4 kandidata, ja sam pobedio na tajnom glasanju i tako. Mislim da je to slika i prilika svega što je preživjela naša partija, a ja sam se uostalom školovao za ovu vrstu posla, ja sam završio političke nauke, jednostavno sam od uvek znao da ću se ovim poslom baviti. I nije lako u turbulentnim vremenima uspeti da se sačuvate i da ustanete ako slučajno padnete. Mi smo to upravo sve preživjeli i SPS je uspela da preživi najteže moguće trenutke posle 5. oktobra i da sada već dugi niz godina čini jednog od najznačajnijeg političkog faktora na sceni ovde u Srbiji. I tako. Kako je bilo vaše odrastanje u Žitorađi, a kasnije u Nišu u vašim studentskim danima? Se sećate tog perioda? Jeste, mi smo imali, znate, ja sam tada je bilo usmereno obrazovanje, oni što su malo stariji znaju to kako to izgleda. Prve 2 godine su zajednička osnova, 3. i 4. su takozvano usmereno. To mi sad malo zovemo dualno obrazovanje, ali to je u suštini to. Znači da posebno da imate po određenim zanimanjima. I ja sam onda to prve 2 godine završio u Žitorađi, srednje škole, a 3. i 4. sam morao da idem u Niš, jer nije bilo u Žitorađi te srednje škole. To je bila srednja škola odnosno gimnazija za zanimanje za kulturu i informisanje. I tako ja sam otišao od kuće, znači sam sam živeo u Nišu, odatle otišao u vojsku i iz vojske
otišao na fakultet u Beograd. Znači, ja sam otišao od kuće praktično sa 15-16 godina. I sam se izdržavao i to mi je mnogo pomoglo. Probijali ste se kroz život. Tako je. Pomoglo mi je da se sam probijam kroz život, a ne da imam neku podršku nekih bogatih roditelja ili bilo kakvih nekih prijatelja i to mi je i pomoglo da se uzdam sam u sebe i u svoj kvalitet. Govorili su da ste jastreb srpske politike, da ste previše oštri, da vodite agresivnu nacionalističku politiku. Zamerava vam se i ovo i ono, u stranim i u domaćim medijima. Kakav je Ivica Dačić kao čovek u privatnom životu, van politike i svakodnevne glavobolje? Pa ja se trudim da kada završim sa poslom, a to je inače uglavnom dosta kasno, da se onda isključim iz politike, da ne gledam više politiku i uglavnom se bavim nekim tako malo vedrijim stvarima i trudim se da se relaksiram u odnosu na svakodnevne političke obaveze. Gledam dokumentarne emisije, History Channel ili Discovery i tako dalje, ili National Geographic i tako dalje i imam i naravno pratim sport, fudbal i NBA, košarku naročito, mada je to dosta kasno, pa onda ne mogu se probudim ujutru. I tako. A privatno, ja volim, kao što sam uvek, ja volim da pevam, trudim se da me politika ne iskvari, odnosno da ostanem isti onakav kao što sam bio. Ja se pozdravim sa svima svuda gde odem, od portira pa do kuvara. I mislim da to ljudi cene. Ja to ne radim zbog neke reklame, nego jednostavno to mi je tako mi je vaspitanje. Kao funkcioner Socijalističke partije Srbije nije vam bilo teško vedete u upravi Partizana, malo pre smo spomenuli da volite košarku. Da li ste vatreni navijač Partizana ili nekog drugog kluba i koliko je u vašem životu zastupljen sport? Rekli ste malo pre da volite NBA, ali zbog obaveza jutarnjih ne možete da pratite to sve. Pa ja jesam navijač Partizana. Koliko sam strastven, možda vremenom nisam više toliko strastven kao što sam nekada bio, ali još kao student ovde u Beogradu nije bilo sporta kad je igrao Partizan da ja nešto nisam išao da gledam. Od fudbala i košarke pa do odbojke, rukometa pa i hokeja na ledu. Čak i ragbi je bio. Znači sve u svemu voleli smo. To je bio naš život. Sada nemam više taj osjećaj nekakve, kada govorimo o strasti, mislim da je to malo preraslo u posljednjim nekoliko decenija u nasilje. I baš zato mislim, kad sam postao kasnije ministar unutrašnjih poslova, onda me je to nekako preseklo i više sam prestao da navijam. Jedina stvar za koju sam navijao to je da nema tuče do kraja utakmice. Kad sam bio ministar policije. Samo da nema potrebe da policija interveniše. Tako da, eto, to je, mislim da je na neki način dobro da decu vaspitavamo u tom, nekako u tom smislu da navijaju za druge, ali da nema nasilja. U vreme kada ste bili ministar policije, to je bilo 2009. godine, postali ste najevropljanin. Prestižna nagrada dodeljena vama. Od Nemačke fondacije Europsko društvo mladih akademaca dobijate nagradu Bambini. Već sledeće godine postajete džentlmen godine. Čak imate i oktobarsku nagradu iz Gadžin Hana. Nas zanima koliko vam znače te nagrade koje dobijate u životu. Ja ne znam, nisam napravio analizu koliko imam tih nagrada, jer život brzo ide tako da ne znam ni gde su mi te nagrade. Kad negde trebam nešto da nađem, onda uvek se nastane problem gde mi se nalazi koja nagrada, orden ili tako. To uglavnom moj šef kabineta, gospodin Nedeljković, koji je odavde iz vašeg kraja, o tome vodi računa, ali ja sam
Da, Evropljanina sam dobio titulu zato što smo dobili viznu liberalizaciju. Za viznu liberalizaciju da mogu naši građani da putuju po Evropskoj uniji bez viza. Dobio sam i orden od strane Ruske federacije, od predsjednika Putina. Dobio sam orden sada u Republici Srpskoj. Naravno i neke crkvene ordenje i tako dalje. Sve je to deo nečega što će ostati za mene, ali mislim da su tri stvari najjače. Jedno je to pitanje vizna liberalizacija, drugo je pitanje odnosa sa Rusijom i Republika Srpska i tako dalje. I naravno Srpska pravoslavna crkva. Da danas imate 25 godina, koji biste put izabrali za vaš život? Pa ja isto. Ja ne znam čime bi se drugo bavio osim time. Ja sam od malih nogu znao da ću se baviti javnim poslom. I ja sam to što jesam. Zato meni ovaj posao i odgovara, zato što ja tu nemam potrebe da nešto glumim. Ja se tu samo predstavljam onakvim kakvim jesam. Političar do kraja, što se kaže. Pa, bili ste premijer od 2012. do 2000... Mogu ja da budem i novinar. To sve smatram istom vrstom. Znači, ono što ste javni, kad ste javni delatnik, to znači da ili može se baviti politikom, nekim javnim poslom, novinarstvom. To je nešto zašto sam se školovao. Bili ste premijer od 2012. do 2014. Koliko je težak posao premijera kao vama čoveku i da li imate neka dilemu u vašim odlukama, ako se desi da vaš lični stav se kosi sa drugim državnikom i da li uopšte imate vremena za neki vaš privatni socijalni život? Pa nemam, znate, premijer je jedna posebna kategorija gde ste vi odgovorni, gde niste odgovorni ni za šta konkretno, ali ste u stvari odgovorni za sve. Jer premijer je odgovoran za funkcionisanje cele vlade. Naravno, nije lako koordinirati stavove sa koalicionim partnerima, zato što imate veoma različite koalicijne partnere i nisu uvek stavovi isti. Ali u svakom slučaju nisam do sada imao tu vrstu problema. Ja sam poznat po tome da sam veoma fleksibilan i da se trudim da se ni sa kim ne svađam, nego da se trudim da nađemo najbolje moguće rešenje. A za socijalni život, za privatni život u ovim stvarima veoma je malo vremena. To je, najteže mi je toga što imam najmanje vremena u stvari za porodicu. A porodični život, odnosno život moje dece, teče. I deca rastu. Odjednom se probudite, a deca su već spremna za to da idu na fakultet. Koliko je danas bitno obrazovanje mladima? Da li važi još uvijek deviza da je diploma najvažnija, kada smo svedoci da se u svim sferama života pojavljuju i faloš diplome i faloš obrazovanja, a dobijaju odgovorna mesta u društvu na osnovu istih i uz pomoć prijateljskih veza? Pa ja mislim da bi to trebalo da bude jedan važan faktor i na neki način nešto što će biti neizostavni deo svake biografije. Nažalost, mi smo to potpuno devalvirali i ja mislim da bi bilo krajnje vreme da se vrati na važnosti tog sistema obrazovanja i mogućnosti i poštovanja onoga što ste uložili u svoje obrazovanje. Jer ako se zaista posao dobija na drugi način, onda svako postavlja pitanje pa zašto bi ja onda išao u školu, išao na fakultet. Obrazovao. Naravno u vreme kada, u moje vreme niste mogli ni da razmišljate o tome da kupite diplomu. To nije postojalo kao mogućnost da uopšte neko razmišlja na takav način. Zato ne treba uopšte, treba jednostavno vratiti vrednost. Neke stare vrednosti bi trebalo vratiti bez obzira što vreme prolazi. A to je važnost obrazovnog sistema. Tako je. Da li imate neki savjet za mlade, za vaše kolege koji sada završavaju političke nauke i nameravaju da se bave politikom ili da budu vi? Da mi se jave. Da mi se jave, da im pomognem. Jer, znate kakva je vrsta pomoći tu potrebna? Da im se otvore vrata, da im se da šansa, da im se da prilika. A svaki čovjek neku priliku dobije barem jednom u životu.
Ali razlika između uspešnih i neuspešnih je u tome što da li ste iskoristili tu šansu ili niste. Bližu se izbori. Pitanje za Smederevsku Palanku, što se tiče Socijalističke partije Srbije, da li imate neku poruku za naše sugrađane, za naše birače, za naše građane? Da li su bile neke promene ovdje u stranci? Jesu, bile su promene u smislu toga da probamo da, eto da tako kažem, da započnemo ljubav iz početka, to znači da počnemo ljubav iz početka. Marija je kandidat za gradonačelnika, došlo je do, malo smo tu napravili neke rokade u smislu naše partijske organizacije. Sad sam otvorio i zvanično i ove partijske prostorije. Ja očekujem, jeste, a očekujem da ovo bude revitalizacija naše partije ovdje u Smederevskoj Palanci. A generalno očekujem dobar rezultat na nivou cele Srbije, a samim tim da taj talas zapljusne i Smederevsku Palanku. Možemo samo da kažemo, zaokružite broj 2. Tako je, ja inače svima govorim da ne zaborave to. Kad im često ponavljate, onda će to ljudima izgleda ponekad nepotrebno da se govori, ali ja hoću da kažem, Vučić predsjednik, Dačić premijer, mislim da je to najbolje rješenje. Dobitna kombinacija. Jeste. Hvala vam što ste odvojili u vašem gustom rasporedu malo slobodnog vremena da budete naši gosti u Global Pop Folk radiju. Da popijem kafu kod vas. Možete, ali da li može sad posle ove emisije i još jedna? Ne mogu, moram da idem dalje. Hvala vam još jednom, a vi poštovani slušalci ostanite uz talase Global Pop Folk radija i na Global TV Srbiji.